Srpske dečije knjige predstavljaju Moja velika predškolska knjiga 1. Radna sveska Moja velika predškolska knjiga u potpunosti je prilagođena sposobnostima dece predškolskog uzrasta. Ona je namenjena sticanju elementarnih znanja i veština kao preduslova za kasnije praćenje nastave u školi. Sadržaj obuhvata oblasti razvoj govora, razvoj matematičkih pojmova i upoznavanje prirodne i društvene sredine. Ovo je vaspitno-obrazovno sredstvo koje čini dobru osnovu za motivisanje konstruktivnog razmišljanja, individualnosti i istraživačkih sposobnosti. Maštoviti zadaci i inspirativne ilustracije su brižljivo osmišljeni, tako da će dete učiti sa lakoćom i beskrajno se zabaviti. Radna sveska je nastala kao rezultat dugogodišnjeg iskustva u radu sa predškolskom decom i potpuno odgovara potrebama savremene pedagoške prakse. Radna sveska Moja velika predškolska knjiga, prvi deo.